Mu mujyi wa Kigali niho dusanga imiturirwa miremire cyane mu gihugu. Niwo mujyi wiganjemo inzu ndende kandi zihenze mu Rwanda. Ariko iyo utembera mu mujyi wa Kigali biroroshye kubona inzu ndende nyinshi mu turere dutandukanye. Cyane cyane ubibona iyo ugeze mu mujyi rwagati. Benshi ntabwo babasha kumenya no gusobanukirwa uburyo imiturirwa isomba n'utumbagira mu kirere. Uyu munsi rero kuri YouTube channel Cumenya TV tugiye kubabwira inzu ndende 10 za mbere mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda. Niba uri umushyitsi kuri YouTube channel yacu, kanda subscribe kuri YouTube channel Cumenya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Ku mwanya wa mbere, Kigali City Tower, KCT. Aho waba uri muri Kigali ubasha kureba Kigali City Center. Inzu ya mbere ubona mutumbagira mu kirere ni Kigali City Tower. Ni inzu yegeranye no kwa Rubangura. Niyo nzu ndende kurusha izindi mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nzu ikaba igeretse inshuro 20. Ikaba ifite uburebure ugereranije bugera hafi metero 75 mu kirere. Umunara wayo wo mu kirere ugaragarira buri wese. Iyi nzu yatangiye kubakwa muri 2006, nuko yuzura muri 2011, itwaye miliyoni za 20 z'amadolari y'Amerika. Nagera kuri miliyari 18.4 z'amafaranga y'u Rwanda. Yubatswe na kompanyi y'Abashinwa yitwa China Civil Engineering Construction. Kubigeretse inshuro 20, Kigali City Tower KCT niyo nzu ya mbere ndende mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa kabiri, Grand Pension Plaza, GPP. Ku burebure bwa metero zigera hafi 64.24 mu kirere, Grand Pension Plaza niyo nziza ku mwanya wa kabiri mu nzu ndende ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Grand Pension Plaza ikaba igeretse inshuro 18. Iyi nzu yarangije kubakwa muri 2010, itwaye akayabo k'amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 20. Mu manyarwanda, Grand Pension Plaza yuzuye itwaye hafi miliyari 17.3 by'amafaranga y'u Rwanda. Grand Pension Plaza ikorerwamo ibintu byinshi, ariko ukaba wasangamo cyane cyane ibiro by'ibigo byinshi bitandukanye. Ku mwanya wa gatatu, Alliance Tower, BPR Atlas. Inzu nziza yuzuye vuba, inzu yubatswe ku buryo bugezweho, greenhouse building. Inzu yubakishije ibirahure bigezweho bituma urusaku ruri hanze rudabasha kugera mu nzu. BPR Atlas ni inzu ifite uburebure bugera hafi metero 56, ikaba igeretse inshuro 15. Iyi nzu nshya ya Banque Populaire ni inzu ifite tekinoloji kandi igezweho mu kugenzura umutekano, CCTV cameras zigezweho kandi zijyanye n'igihe, ikaba ifite parking nziza cyane. Ni inzu ifite nive 2 zikorerwamo ubucuruzi ndetse na etage 11 zigenewe ibiro. Umuturirwa Alliance Tower uherereye mu gace k'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali rwagati. Ni inzu itandukanye n'izindi urebye ubusitani bwawo buhebuje ndetse n'amatara yayo afite urumuri rwihariye. Nta mugenzi utambuka yaba ku manywa cyangwa nijoro atarebye ubwiza bwawo, kubera amatara yawo yaka cyane ku buryo bwihariye. Ku mwanya wa kane, M-Peace Plaza. Umuturirwa witwa Makuza Peace Plaza uherereye mu gace k'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali rwagati. Ni umwe mu miturirwa izi cyane muri Kigali. Ni inzu ndende ifite uburebure bugera kuri metero 55, ikaba kandi igeretse inshuro 15. Makuza Peace Plaza yarangije kubakwa muri 2015, yuzura itwaye amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 50. Ni hafi miliyari 46 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muturirwa ufite moteri nini cyane zitanga umuriro w'amashanyarazi
wa kilowati 2,000 mu gihe undi muriro usanzwe waba wagiye. Hakaba kandi hari ibigega binini cyane bibika amazi agera kuri metero kibe 80,000. Ifite kandi parikingi nini igezweho igeretse inshuro 5 yitwa Makuza Peace Plaza Parking Complex. Peace Plaza niyo nzu ya gatatu ihenze cyane mu Rwanda nyuma ya Kigali Convention Center na Kigali Arena. Peace Plaza niyo nzu ya kane ndende mu Rwanda, ikaba igeretse inshuro 15. Ku mwanya wa gatanu, Ubumwe Grand Hotel. Ubumwe Grand ni hoteli nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati, ikaba yegeranye na Alliance Towers ndetse na Grand Pension Plaza. Iyi hoteli ikaba ifite uburebure bugera kuri metero 52, ikaba igeretse inshuro 14. Ni hoteli ifite ibyumba bigera ku 134 zakira abashyitsi, ikaba kandi ifite ahantu ho kuba heza cyane hagizwe na luxury apartments zigera kuri 19. Iyi nzu kandi ikaba ifite piscine nziza cyane hejuru. Iyo uri hejuru uba ureba neza umujyi wa Kigali wose no mu nkengero zawo. Ubumwe Grand yuzuye mu mwaka wa 2016, ikaba yaratwaye miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika, ikaba ararenga miliyari 34.3 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi hotel Ubumwe Grand niyo dusanga ku mwanya wa gatanu, ikaba igeretse inshuro 14. Ku mwanya wa gatandatu, I&M Bank Building. Icyicaro gikuru cya I&M Bank mu mujyi wa Kigali ni inzu nziza cyane yubatse neza. Biroroshye cyane guhita uyitandukanya n'izindi bitewe n'imiterere y'igisenge cyayo. Iyi nzu ikaba ifite uburebure bugera kuri metero 42, ikaba igeretse inshuro 11. Kuva ku butaka ifite etage 9 kandi ikagira n'inzu zo munsi zigeretse inshuro 3. Ni inzu ndende kandi inogeye amaso, ikaba yegeranye n'imiturirwa ya Solas Towers. Iyi nzu ikazaba ari inzu nziza ijyanye n'igihe tugezemo, ifite ikoranabuhanga rihanitse kandi igatanga umutekano ku buryo bukomeye. Mu buryo bugezweho bwo kuzana amahumbezi mu nzu, CCTV cameras zifite ikoranabuhanga rihanitse. I&M Bank Building Headquarter Kigali niyo nzu ya gatandatu mu nzu ndende ziri mu Rwanda. Ku mwanya wa karindwi, Kigali Heights. Iyi nzu Kigali Heights iteganye neza na Kigali Convention Center imbere ya KBC, Kigali Business Center. Ni inzu ifite uburebure bugera kuri 37, ikaba igeretse inshuro 9. Mu mwaka wa 2017 uyu muturirwa watsindiye igihembo cy'inyubako ihiga izindi mu kuba yakorerwamo ibintu bitandukanye mu birori bya Africa Property Investment API byabereye Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Ni inzu ikurura abakiriya cyane kuko buri munsi yakira abantu bagera ku 9,000 mu mibyizi, naho buri weekend ikaba yakira abantu bagera ku 11,000. Yakira kandi imodoka 2,500 buri munsi mu minsi y'imibyizi, n'imodoka 3,500 buri munsi mu minsi ya weekend. Ifite ahagenewe ibiro hangana na metero kari 12,500 kandi 97% harakorerwa. Kigali Heights rero mu bwiza bwayo imbere ya KBC ku burebure bwa metero zigera kuri 36 tujya mu kirere, niyo nzu ya karindwi ndende mu Rwanda.
Ku mwanya wa 8 Bank of Kigali BK Headquarter Kigali. Hafi y'ibiro by'umujyi wa Kigali, inyubako igeretse inshuro 9 ni icyicaro gikuru cya BK. Uyu muturirwa ukorerwamo banki ya Kigali. BK ufite uburebure bugera kuri metero 34. Iyi nzu kandi ikaba ifite parikingi nziza yakira imodoka z'abakiriya ba BK. Ikaba kandi inzu yegeranye na Makuza Peace Plaza muri Car Free Zone. Uyu muturirwa rero ukoreramo BK, niyo nzu dusanga ku mwanya wa 8 mu nzu ndende ziri mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa 9 NISR Training Center. National Institute of Statistics Rwanda Training Center ni inzu igeretse inshuro 8, ikaba ifite uburebure bugera kuri metero 32. Ni inzu iri downtown munsi y'inyubako izwi cyane yitwa Chic. Iyi nzu yuzuye mu mwaka wa 2018. NISR Training Center mu mujyi wa Kigali munsi ya gare downtown niyo nzu ndende dusanga ku mwanya wa 9 mu Rwanda, ikaba igeretse inshuro 8. Ku mwanya wa 10 KBC Kigali Business Center. KBC ni izina ryahawe inyubako y'ubucuruzi yubatswe muri 2003. Ikaba iherereye Kimihurura hafi ya Convention Center na Hotel Radisson Blu. Muri 2016 KBC yaraguwe barayongera, nuko yongera gufungura imiryango muri 2018. Ku gice kirekire kigeretse 7 kikaba gifite hafi metero 28 z'uburebure. Uyu ni wo muturirwa muremure uri ku mwanya wa 10 hano mu Rwanda. Izi rero nizo nzu ndende 10 za mbere ziri mu Rwanda, zose ukaba uzisanga mu mujyi wa Kigali. N'umujyi uri kubakwamo indi miturirwa myinshi byihuse cyane kandi miremire ijyanye n'ibihe tugezemo. Mu gihe tugitegereje izubakwa isumba Kigali City Tower, izi nizo nzu za mbere ndende dufite mu gihugu. Ntibibagirwe gukanda like kuri iyi video. Niba uri mushya kuri YouTube channel, kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, ugume ku ruhande rukungura ubwenge buri munsi. Kanda kuri subscribe kuri YouTube channel yacu Menya TV, kanda kuri OK. Fungura notification kugira ngo utarajya ucikwa n'izindi video nziza tuba twabakoreye. Birajya bituma video zacu zibonera igihe. Ntiwibagirwe gukanda kuri like kugira ngo twereke ko iyi video yakuryoheye kandi wayikunze. Muri comments ushobora kugira icyo tubwira ukurikije ino video warebye. Ntiwibagirwe kandi gusura YouTube channel yacu Menya TV kugira ngo urebe izindi video nyinshi tuba twabakoreye.